bata? Kumusta man mo? Naot na naa ka mo sa maayong kahimtang. Ako, si Teacher Grace, ang inyong kindergarten teacher. Andam na ba mo maminaw? Sa dili pa magsugod, mangantas ta. Tindog mo. Atong awaton kining kantaha. Lingkod ug tindog ug mupakpak, pakpak sa tuo, pakpak sa wala, magtuyok-tuyok ug mupakpak, pakpak, 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 pakpak ta. Lingkod ug tindog ug mukiay, kiay sa tuo, kiay sa wala, magtuyok-tuyok ug mukiay, kiay, kiay, kiay ta. Lingkod ug tindog ug mulukso, lukso sa tuo, lukso sa wala, magtuyok-tuyok ug mulukso, lukso, 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 lukso ta. Lingkod ug tindog ug cha-cha, cha-cha sa tuo, cha-cha sa wala, magtuyok-tuyok ug cha-cha, 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 cha-cha ta. Lingkod ug tindog ug mukatawa, katawa sa tuo, katawa sa wala, magtuyok-tuyok ug mukatawa, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha. Ang atong leksyon karon mao ang paghisgot sa gusto ug dili gusto. Andam na ba mo maminaw? Paghisgot sa mga gusto o dili gusto. Kini nga leksyon nga atong paghisgutan, masayran ug matun-an karong adlaw ang mahitungod sa atong gusto o dili gusto nga mga pagkaon, binuhi, dulaan, dula, higala, ug lugar. Atong sugdan sa mga pagkaon. Unsa ni nga pagkaon? Kakaon na ba ka, ana? Unsay tawag ani nga pagkaon? Sakto! Kini gitawag nga piniritong manok o fried chicken. Ganahan kay ko mukaon sa fried chicken. Kamu, ganahan sab mo? Kini, unsa ni na pagkaon? Ando na ba may ingon ana nga pagkaon? Kini, kay pan. Daghan kaayo og pan sa bakery ba? Magpalit dayon ng atong mama o papa ug pan. Lami kaayo ang pan. Kini, unsa ni nga pagkaon? Kanusa mo mukaon, ana? Sakto. Kini, kay itlog. Kasagara, sa buntag ta, mukaon og itlog. Lami sab ang itlog. Maghatag sa ato og sustansya. Kini, unsa na nga pagkaon? Nakatilaw na ba ka, ana? Sakto. Kini na pagkaon kay spaghetti. Kasagara basta na ay birthday or okasyon na ay spaghetti. Lami kaayo ang spaghetti. Ganahan ba sab kamo? Kani,
Unsa na ang pagkaon? Inihaw na isda. Gakaon ba kamo kung inihaw nga isda? Pariha dai ka. Kaon sa inihaw nga isda. Ang sunod na to nga pagkaon, mao ang unsa na? Bulad. Daghan kayo ganahan sa bulad. Kamu, ganahan ba mo aning bulad? Pariha di ay ka. Ganahan sa mo kaon o bulad. Ang sunod na to kay wow! Ice cream! Ganahan mo aning ice cream? Yummy kaayo ang ice cream. Kini. Uy! Cake! Ganahan ba mo mukhaon sa cake? Pariha sabdi ay ta. Ganahan mo mukhaon og cake. Kani. Wow! Lechon baboy! Nakakaon na ba ka og lechon baboy? Ganahan ba mo mukhaon sa lechon baboy? Ako sab, ganahan sad kay ko mukhaon og lechon baboy. Mao kini ang mga example sa mga pagkaon. Aduna ka ba'y naganahan anang mga pagkaona? Unsa di ay ang imong paboritong pagkaon? Unsay dili nimo ganahan kaunon? Maayo, kay kabalo mo kung unsa ang inyong ganahan nga pagkaon ug unsa ang dili ninyo ganahan kaunon. Karon, maghisgot na sab kita sa mga dulahan. Kitang tanan ganahan magdula sa dulahan. Aduna ka ba'y dulaan nga ingon ani? Unsa ni siya nga dulaan? Sakto. Train. Tut. Train ang tawag aning dulaan. Kani. Unsay tawag ani nga dulaan? Aduna ka ba ingon ani nga dulaan? Kini nga dulaan kay telepono. Gling, gling. Gling, gling. Hello? Mura pud siya o tinuod ba? Kini, unsa ni nga dulaan? Manika o mga doll or Barbie dolls. Ang mga babae, ganahan sila magdula og mga doll. Ila dayo, sudlayan ang buhok, ilisan o sanina. Ako, ganahan sa bukuan ng doll or manika. Uy, unsa ni nga dulaan? Kinsa may magsakay ani nga dulaan? Ha? Sakto. Hindi nga dulaan kay sakyanan sa pulis. Ganahan ba mo anak nga dulaan? Kini. Masa ni nga dulaan? Aduna ba mo ingon anak nga dulaan? Balay-balay. Dula tao, balay-balay. Kini. Muratag si mama, atong awaton si mama o si ate ba? Mag luto-luto ta. Dula ta o luto-luto. Kani, asa ni nga dulaan? Ando na ba mo ingon ani? Itawag ni nga bola. Para asa ang bola? Sakto. Atong dulaan sa
pwede shoot, basketball. Pwede sad volleyball. Pwede sad sipaon nato ang bola or soccer nga bola. Ganahan ta magdula og bola ba? Adun na ba moingon ani nga dulaan sa inyong balay? Kinsay nagpalit? Kini? Daghan mong ingon ani nga dulaan? Tarak-tarak? Ba, mga cars, mga tarak-tarak? Ganahan pa mo magdulaan nga dulaan? Mao kini ang mga example sa mga dulaan. Aduna ka ba'y naganahan aning mga dulaana? Unsa di ay ang imong paboritong dulaan? Unsa ang dili nimo ganahan nga dulaan? Ano ba may mga binuhi sa inyong balay? Unsa nang mga klaseng binuhi ang naa sa inyo? Sige, ato nang hisgutan. Ang mga binuhi o mga alagang hayop or mananap. Unsa ni nga mananap? Iro. Kasagara sa ato ganahan magbuhi og iro. Ang iro magbantay sa atong balay or maguban sa ato. Kini? Meow, meow. Iring. Naa ba may iring sa inyo? Daghan ba siya og anak? Pariha di ay ta. Daghan sad og anak ang among iring. Kani? Unsa ni nga alaga? Baboy. Ba? Baboy. Ato dayon ni Jono na ang baboy? Kini? Unsa ni nga mananap? Langgam. Aduna ba may binuhi nga langgam? Kami wala may binuhi nga langgam. Kani, unsa ni nga mananap? Galangoy-langoy ang isda. Anduna ba may binuhi nga isda? Ayo. Kani, unsa ni nga mananap? Kanding. Naa ba mo'y kanding nga binuhi? Mao kini ang mga example sa mga binuhi. Aduna ka ba'y naganahan aning mga binuhi Unsa di ay ang imong paboritong binuhi? Unsa ang dili imo ganahan nga binuhi? Di ba ganahan man usab kita magdula sa gawas sa atong balay? Unsa na mga dula ang inyong gadulaon? Mao kini ang mga example sa mga dula. Adunay tagu-taguan, takyan, patentero, batolata, kadang-kadang, ug pabitay. Nakadula na ba ka, ana? Unsay imong ganahan nga dula? Unsay ang imong di ganahan nga dula? Nalingaw ka ba pagdula nimo? Usahay sab ubanunta sa atong mama ug papa moadto sa laing lugar. Asa mo giuban sa inyong mama ug papa? Kini ang mga example sa mga lugar. Dulaanan, eskwelahan, merkado, simbahan, mall, hospital. Unsa ang imong ganahan adtuan nga lugar? Unsa sad ang dili nimo ganahan adtuan? Para sa naggiya, ipaila sa estudyante ang mga hulagway ug ipadrawing ang malipayon nga nawong kung iyang gusto nga pagkaon, binuhi, dulaan,
dula, higala, ug mga lugar. Ug masulogon nga nawong kung dili gusto nga pagkaon, binuhi, dulaan, dula, higala, ug lugar. Para sa naggiya, ipadrawing sa estudyante sa kahon ang iyang gusto nga pagkaon, binuhi, dulaan, dula, higala, ug lugar. Ug sa lingin nga bahin, ang dili gusto nga pagkaon, binuhi, dulaan, dula, higala, ug lugar. Unsa pa ang akong mabuhat? Gamit ang Crayola nga pula, pabutangi og check ang lagway nga gusto sa bata. Gamit usab ang Crayola nga dalag, pabutangi og X ang lagway nga dili gusto sa bata. Ug diha natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hinaot nga nasabtan ninyo ang atong leksyon ug nalingaw kamo uban kanako. Hangtod sa sunod na sad natong pagkuban. Bye-bye!